Mihang'o ya Arigitani kaunti-ini ya Laikipia ni ithararitie thutha wa Manathi kuiga miro yao thi gitumi kinene ari gucerithirio kwa micaara yao ya mweri muhituku. Ni tugite na micamanio ya utia wira ta last month, ni twari na micamanio ya utia wira na nyundu wa gucererwo kwa micaara. Purity Mature ni muikariri giti wa kiama kia Manathi kaunti-ini ya Laikipia augite ni kihakuona ni thiku ya 38 marihi mao ma mweri muthiru matamakinyire makiuga marathing'iririo guthie wira maguru ni kwaga tigiti ona gya kuria micini yao. Aruti a wira ni ahotu mahotete nda makahota makaga micaara nyumba ciao ni mahingiirwo. Eunice Nyaguthi uria ni umwe wa Manathi kaunti-ini ino aihuirwo ni matuku ya kumana na wira muritu uria marutaga utari marihi augite kwa ihinda ndahotete gukorwo akiruta wira ni kwaga kurihwo. I love my patients. Nitafanya kazi anje bila chakula. Watoto wangu watakula nini? Wafanyikazi wangu watakula nini? Riu arwaru aria othe maguthiaga mathibitari-ini kaunti-ini ino megutungagwo ni wabici itari andu na gucoka micii matamukirite urigiti. Handu-ini ha Kameme TV riakwa ni Muthoni wa Wanja.